Evo malo da pokušamo da pojasnimo šta je to UTR teniska liga. Kao što možda znate, mi dugi niz godina zagovaramo to da UTR uđe u Srbiju, da se neki principi njihovog poslovanja prinesu na naše saveze. Donekle smo to uspeli sa regionalnim turnirima u Teniskom savezu Beograda, na što smo veoma ponosni. Mislim da je iz iskustva i razgovora sa roditeljima i dalje je velika nepoznanica o čemu se radi, šta je UTR, tako da ću pokušati u par rečenica da to približim širem gledalištu. Universal Tennis Ranking je algoritam koji je nastao iz potrebe na prvom mjestu college trenera u Americi da uporede, shvate i bolje razumiju jakost pojedinačnih igrača. Dešavalo im se da se javi igrači sa rezimeom da je najbolji igrač u Makedoniji. Neko je 10. u Francuskoj, u istoj starosnoj kategoriji. Neko nije igrao regionalne turnire, ali je 15. u Evropi u svojoj kategoriji. Tako da je njima bilo jako teško da izmere i uporede jakost svih tih igrača. Iz te potrebe je nastao algoritam koji sve te rezultate sublimira i stavlja u jedan zajednički koš sa rezultatom od rankingom koji se precizira sa 2 decimale. Tako da svaki igrač koji je igrao međunarodne turnire ili nacionalne turnire u državama gdje je ovaj sistem podržat i gdje se rezultati redovno šalju, može da ima svoj rang na skali od 1 do 16. Iznenadili biste se ako biste ušli sa svojim podacima, imenom, prezimenom, datumom rođenja i vidjeli biste da vaš ranking tamo već postoji iako ga vi niste unosili. Sada kada shvatimo da je to univerzalno u sveta prihvaćena metoda za merenje jakosti pojedinačnih igrača, shvatate koliko je važno da taj svoj rezultat pojačate i što više moguće precizirate i ojačate. Tu nastaje taj problem da u Srbiji se jednostavno veliki broj mečeva i turnira koji se igraju ne boduju, ne unose za UTR. Do što nije slučaj u Francuskoj, Italiji, Japanu, Americi i tako dalje. Tako da njihova deca, njihovi igrači po pravilu imaju daleko jači i bolji UTR ranking od naših igrača koji su verovatno, i znamo to, bolji od njih. I to je ta nepravda koja prvom redu smeta našim deci kada se prijavljuju za koledž. Jer kogod je ušao u komunikaciju sa koledž trenerima znaju da je prvo pitanje koji je vaš UTR. I onda vi kažete to je 5, 6, 7, ali nisam igrao, ali tu već komunikacija često prestaje ili ulazi neki ćorsokak. Drugi razlog zašto je važan UTR je nastanak UTR prize money turnira. To su turniri koji su nastali iz potrebe da se prevaziđe ta čuvena rupa između juniorskog i profesionalnog tenisa u smislu novca. Da igrači nemaju novca da putuju i igraju profesionalne turnire. UTR je organizovao seriju turnira, od kojih 3 postoje već u Srbiji drugu godinu za redom, što je također pozitivna stvar, sa nagradnim fondom od $25.000. On omogućava da igrači koji učestvuju na njemu imaju zagarantovana 4 meča. Čak i ako zabeleže poraze u sva 4 meča, oni dobijaju značajna sredstva kao prize money. Što možda i pokrije, u tom, kažem, najgorem slučaju da ne ostvare nijednu pobjedu, troškove hotela i puta do lokacije gdje se turnir igra. Turniri se igraju na lepim lokacijama od Španije, Amerike, Floride, Italije, tako da igrači dobiju priliku da treniraju, da sparinguju i da ih to minimalno košta, a vrlo moguće, ako su malo uspešniji, nešto i da zarade. Opet problem je visok cut-off. Znači da biste učestvovali na tom turniru, vaš UTR mora biti jak. I tu se vrtimo u krug. Kako ući uopšte i krenuti u taj proces. U potrazi za rešenjem kako našim deci sa našeg podneblja omogućiti da bez, dakle svi oni mogu da odigraju Tennis Europe, ITF, Futures turnire, bilo gde u svetu i da poprave svoj UTR, ali to je ko je u stanju da putuje svaki vikend. Dakle, mnogo je teško takmičiti se sa decom iz Amerike gdje se boduje svaki nacionalni meč koji oni igraju. Mi smo osnovali tenisku ligu, Hard Pro Tennis League, koja je prvi ciklus završen prošlog vikenda, trajao je 2 mjeseca, odigrano je preko 50 mečeva, bilo je 20 učesnika u toj prvoj ligi i mi smo jako ponosni. Šta je cilj i poenta? Poenta lige je da se ona traje 2 mjeseca, igrači koji se prijave igraju u vikendima kada nemaju turnir, prijave se, odigraju sparing meč, dakle u pitanju su sparing mečevi koji se unose u sistem UTR-a i boduju se kao UTR verified mečevi. Razlika je velika, vi možete uneti bilo koji meč na UTR, on će biti priznat, ali samo verified mečevi se boduju zaista vrednosno za podizanje vašeg rankinga.
Tako da mi krećemo od sljedećeg vikenda UTR Harlem Pro ligu drugo izdanje koje traje 2 meseca. Dakle, u pitanju su sparing mečevi subotom i nedeljom. Dogovaramo se kada igrači nemaju turnire, igraju, prijavljujemo rezultate i oni podižu svoj UTR ovde u Beogradu. To je druga stvar koja smo jako ponosni i ako bilo kome trebaju bilo koje informacije detaljnije oko toga kako UTR funkcioniše, kako funkcioniše liga, kako mogu da učestvuju, mogu shvatiti malte ne bilo kog dana kod nas u Zvečansku i dobiti sve dodatne potrebne informacije. Naravno, UTR Harlem Pro liga, kao i 15. trofej grada Beograda i sve turniri koje mi organizujemo, nisu ograničeni na decu samo iz Srbije. Mi želimo da okupimo najbolju decu iz regiona svim našim projektima, tako da ovo je nešto što je otvoreno za svu decu.